जोजलपा जी उमेश स्थापित नक्तिनचके कोचाउ नेवा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाया सोकोगु राष्ट्रिय सम्मेलन पासपिसा नाय जिम्मेवारी बिउजुला दक्लै नापाला उखना ओंगुपटी चौलागा खष्टी व सप्तमी अठेडैगु वैशाख 6-7 गते गु राष्ट्रिय सम्मेलन जुल उके निम्ति गु 6 गते बसन्तपुर गु उद्घाटन सभा तालकेको निम्ति गु ढंग नेवा ख्यायु गुल्ली सांस्कृतिक खला पुजा तेसा टोय नेवा बस्ती या पासपिसा अलि नेवा नेलवा पिसा वो पत्रकार पासपिसा नेवा पत्रकार पासपिसा वो मेव पत्रकार पासपिसा अलि सुरक्षा कर्मी पी पासपि सकलसिया गु ढंग चाहिँ दिने ग्वाली दिला उके निम्ति जुललाई चाहिँ सुधार बेचना वो गु चिप्पिने चाहिँ दिने समर्थन ख चिप्पि सकलसियो समर्थन ख वो समर्थन नेवा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा यो चाहिँ दिने सम्मेलन तालुकी निम्ति तरौं ऊर्जा वो अपातिब बिउ जिमसा ताका गुडु अठगु नेवा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा ताका इ गु छौ चाहिँ दिने थयो गु सक्रियता मोजु आलोचना जचौंख ओठौं परिस्थिति कठा चाहिँ दिने ठिटाहान चाहिँ क्रियाशील जिमा आवश्यकता देखेर महसुस न जचौंडु वो फिट नि क्रियाशीलमा आवश्यकता महसुस दिया चाहिँ दिने तो सोकोगु राष्ट्रिय सम्मेलन ठुक्टा जी न्यानो उयो खचिक्ने याले टेचना दक्लै नापाला चाहिँ दिने ठुगु 62-63 आन्दोलन ढुंगा गु संविधान सभा जुल संविधान सभा झिसा गु आसेनौख संहिता धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र समावेशी समानुपातिक गु व्यवस्था दक्ठी चाहिँ दिने गु प्रदेश चाहिँ दिने जी नेवा पहिचान दु प्रदेश नेवा प्रदेश पलिस्ता जीव चिसा गु आसेनौख गु निकोगु संविधान सभा ढुंगा गु संविधान जारी जुबले वो गु चाहिँ दिने छियो आशा ख वा आशा पुमो कारणैना सु बच्चा जिक निराशा न होला जिउ सक्रियता कम न होला तर झिसा चाहिँ उब्ले छौ निर्णय याना झि सकल नेवा खैपि झि चुना उब्ले नेवा स्वायत्त राज्य मंका संघर्ष समिति दुख लगायती 5% निर्णय हैन गुल्न चाहिँ दिने संविधानले दु उपलब्धि ख वो संविधानले दु उपलब्धि त चाहिँ दिने झिसा उता कार्यान्वयनको लागि झिसा पहल ल्यायो वो मेउ ठप चाहिँ दिने नेवा प्रदेश निम्ति पहिचान दियो चाहिँ दिने गु आन्दोलन ख उता निरन्तरता बियो ढका निर्णय ल यान तर चाहिँ दिने देशले चाहिँ दिने संहिता कार्यान्वयन ल्यायो गु चाहिँ दिने पक्ष त ख वो पक्ष त चाहिँ गु ढंग चाहिँ उके कार्यान्वयन ल्याउने इमानदार दिमा हो ख गु ढंग न्याउने मा हो ख झिसा चाहिँ दिने वो ढंग चाहिँ दिने स्थिति छ म हमले झिके चाहिँ दिने गु छौ चाहिँ दिने राजनीतिक रूपमा छौ दिने निराशा ओ झिके बोलन उके असर न ठुके लब्जी देउटा आ नुगु परिस्थिति झिसा आसवल्ला छ नुगु परिस्थिति सल्ला छ संविधान संशोधन बहस चाहिँ न्याउने इथुंडु संविधान संशोधन बहस चाहिँ न्याउने इथुं अवस्था झिसा दाइजना संविधान कार्यान्वयन जिम्मा लगा झिसा दाइजना छुछु अंशजको कार्यान्वयन जो अवस्था न एकदम आंशिक रूपमा कार्यान्वयन जो अवस्था न झिसा छुछु उपलब्धि का हो झिसा महसुस जनाउडु गठित नेपाल सम्बन्धी झिसा तागा यो आन्दोलन सांस्कृतिक आन्दोलन हैन नेपाल सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्बन्धी घोषणा जगमको सरकारी जाके चाहिँ सरकारी दस्तावेज छेलियो निम्ति झिसा सरकारी त बाध्य हैन छेलियो ज्या सुरुदी रंगला झिसा शिक्षा क्षेत्र सल्लाह शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ नेपाल भाषा अध्ययन यो क्रम झिसा जान्छौ झिसा दिने प्रत्यक्ष महसुस झिसा खन्त्रौड मगाने अझै अथे झिसा संचार क्षेत्र सल्लाह छ झिसा दिने नेपाल टेलिभिजन निसेकया चाहिँ दिने रेडियो नेपाल निसेकया बेमा संचार खेले निसे राष्ट्र गए नेपाल दिने भाषा चाहिँ दिने बुलेटिन प्या विद्या दुई रंगु गुदु अथे झिसा मेउ सल्लाह छ चाहिँ दिने झिसा बागमती प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा इन वो कार्यान्वयन सवालले चाहिँ अब एन प्यामेरंगा नियमावली देखियो ज्या जचौंडो अनवया चाहिँ अन चाहिँ सरकारी साइनबोर्ड के चाहिँ छिउ चाहिँ लिपि झिसा खनि जो दिने खनि खंगुडु अन चाहिँ नापा चाहिँ दिने नक्तिनचके चाहिँ दिने बागमती प्रदेश सभा अनुवादक कथा जी नेपाल भाषा सहमत समिति नियुक्ति जो मेमे मन्त्रालयमा दरबन्दी सिर्जना जो चाहिँ दिने स्थितिहरु सामान्य सोच्ने आंशिक रूपमा चाहिँ संहिता कार्यान्वयन जोब्लेन चाहिँ ठुगु संहिता दुने डुबटीगु चाहिँ खटख वो कार्यान्वयन जो लास झिउ गु आन्दोलन गु काइजौ अपेक्षा ख
छुछु अंश पुरा जिसन कन्जुरा तर एन जी नेवा राजनीतिक आन्दोलन या दक्ले मु आजो यो नेवा प्रदेशी स्थापना ख झिगो लागे झिसन शासन या यो गु झिउ नारा ख सत्ताले झिउ ने अधिकार देमा लियो झिउ खख झिउ प्रतिनिधित्व देमा लियो खख ओ स्रोत साधन चाहिँ किने छिरियो निम्ति चाहिँ झिसन निर्णय या देमा लियो झिउ खख वो चाहिँ किने उके निम्ति हामी झि निश्चित रूपमा न्यावन माने ठय इले चाहिँ किने गु झिसन चाहिँ किने नेवा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेपाल यो चाहिँ किने गु सम्मेलन जुले चाहिँ किने आ झिसन हेतनो कार्यक्रम कठा चाहिँ किने झिसन सला यामा कार्यक्रम छुलेर गर्दाले गु आत्म समाजवादी खवै चौंडो नेवा प्रदेश स्थापना या निम्ति समाजवादी लपु या हुने समाजवादी लपु आ घना हुनेले समाजवादी उन्मुक्त गल संविधान चोइटाउडु तर वो संविधान चाहिँ किने गु मोडेल संविधान जे थो बहस रेचौं अवस्था दु थो बहस रेचौं अवस्था चाहिँ किने झिसन चोरास नेवा तेयु चाहिँ किने गु संस्कृति ख सभ्यता ख परम्परा ख झिसन हनोइ चुनौती गुल्न चाहिँ किने नख चख चाहिँ झिउ जीवन शैली ख तो जीवन शैली डुबटी चाहिँ किने समाजवादी आधार ते झिसन आ चाहिँ किने न्योने हो पोर यो छुले गाडले समाजवाद यो चाहिँ किने गु उत्पादन यो साधन समाज यो स्वामित्व राथे झिसन झिउ नेवा समुदाय यो दिने देशे झिसन चाहिँ किने जब समाजवादी झिसन खलाइबले झिउ चाहिँ किने सांस्कृतिक छ वना झिउ उत्पादन सम्बन्धी स्रोत दिने स्वरूप खस चाहिँ किने वो सांस्कृतिक छ त आ चाहिँ किने वो घेना छेलियो अधिकार चिटमा झिउ नख चख जात्रा पर्व घेना हन्यो वो अधिकार चिटमा देग झिउ सम्पदा त उही त घेना झिसन हनेङ्ग्यो उही संरक्षण घटना आयो वो गु अधिकार ख वो उयो स्वामित्व अधिकार झिउ चाहिँ गु पुर्खा चाहिँ दिने झिउ सभ्यता विकास या पनि गुल्न दिने वस्तु ख संस्कृति ख सम्पदा ख उके झिउ स्वामित्व अधिकार उयो चाहिँ दिने स्रोत छेलियो अधिकार अनु चाहिँ दिने झिसन चाहिँ थयो चाहिँ प्रतिनिधित्व एना चाहिँ दिने न्यानिङ्ग्यो अधिकार चाहिँ दिने निम्ति आ चाहिँ न्यानमा आवश्यकता खञ्चनौडु ठुकै निम्ति चाहिँ संविधान भङ्ग खल निश्चित रूपमा संविधान लपचायक तौडु छुछु प्रावधान त चाहिँ छेलमा अवस्था आवश्यकता दु आ विगत हाल आ संविधान झिसन सोल्ला स्वायत्त प्रदेश विशेष क्षेत्र हो संरक्षित क्षेत्र यो गुड्ने खण्डो वो चाहिँ दिने यंगा गन्तव्य लासन चाहिँ दिने एकदम दिने संविधान दु प्रावधान यंगा चाहिँ दिने स्थानीय सरकार सञ्चालन एनेटया गु नेवाटेसँग के लाभ कायम भयो अवस्था जुल्ला छ ठुची चाहिँ दिने वो संविधान बिउ भावना यो दिने विपरीत चाहिँ दिने गु चाहिँ दिने स्वायत्त क्षेत्र विशेष क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र यो खख वो चीजहरु चाहिँ ध्यान माउड छारा छ झिउ नेवा त रेपी थनक तुन नेपाल गान प्याउन दिन ठासे ठ्यामले वो ठासे बस्ती विकास या नगरी विकास या सुनायो नेवाटे छ या तबले वो गु ठासे यो चाहिँ दिने अन वो ठाया यो चाहिँ दिने स्वामित्व अधिकार न चाहिँ नेवाटे त माल अठेर्ने झिसन सोल्ला छ चाहिँ दिने नेवाटे गुड्ने परम्परागत पेशा झिसन सोल्ला छ परम्परागत पेशा त संरक्षण या चाहिँ योजना सरकार आइजो मुर जबले छि चाहिँ दिने गु दिने परम्परागत पेशा यो गु झिउ चाहिँ नेवाटे विभिन्न खलपुच त ख वो खलपुच त चाहिँ दिने छौ चाहिँ दिने सामान्य नख अनि खलपुच जचाउँदो उके झिसन सम्वादमा आवश्यकता दु उके चाहिँ दिने झिसन चाहिँ दिने छौ चाहिँ दिने आर्थिक रूपमा झिसन सना हुने ठोरङ्गे योजना दु नाप चाहिँ नेवाटे यो चाहिँ गु चाहिँ दिने नाचन द झिसन गु चाहिँ दिने ठयो सांस्कृतिक थाट थलो चाहिँ दिने झिउ स्वामित्व खया खलाबले ठौ छिटो गु विस्थापित या विकास नाम जिल्ला विस्थापित यापति गु ज्याज्या चौंडो उके निम्ति न झिसन सशक्त प्रतिकार या फै चाहिँ अवस्था सिर्जना जी ओके ठुगु चाहिँ दिने पक्ष ख ठो पक्ष न दिने झिसन ध्यान बिमा आवश्यकता दु आ ठुकै निम्ति चाहिँ दिने नेवा दिने राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा थै संगठन जालो डेगले ठुगु सरकार डेक्टो प्रशासनिक इकाइ जग मखु कि गु झिउ चाहिँ दिने पहिचान दु लागा भ्य झिसन डे राइटै लागा राई गा राई ट्वा राई ठुके आधारित रिया चाहिँ दिने झिसन चाहिँ दिने थै चाहिँ दिने संगठन अभियान त न्याक्यो अले अञ्चोपी पासपिन नब चाहिँ नापाउन दिने झिसन सहल या वो झिउ गु चाहिँ नेवाट चाहिँ दिने राजनीतिक रूपमा ज्ञान न्याउने भई वो झिसन चाहिँ गुस दिने समाजवादी चाहिँ लफी चाहिँ दिने देश न्याउको निम्ति झिसन छु योगदान या भई हो ठिकै आधार नेवा प्रदेश यो चाहिँ दिने झिउ मक्स ख वो मक्स चाहिँ झिसन चाहिँ दिने घटना न्याउको भई झिटो जेचौं चाहिँ दिने ठिठी कठन झिटो जेचौं उत्पिदन ख वो उत्पिदन छि चाहिँ नेवाट ज्ञान मुक्त भई ढिउ लफी चाहिँ दिने न्याउमा आवश्यकता खञ्चना ठुकै निम्ति चाहिँ दिने याक्न चाहिँ दिने छौ चाहिँ दिने अभियान दिएका दिने छि नेवाटे डट्विने सहल व्याख्या हो ठो चाहिँ दिने मुख्य नेवा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा यो सांगठनिक एकल सांगठनिक अभियान जग मुक्ति जे सकल नेवाटे अभियान कठ ट्विटर स्वामित्व क्या भयो स्थिति झिसन देख फटाछ
तो चाहिँ तिनी हानसक तो गु चाहिँ तिनी तो संविधान संशोधन नाम हान छिके दु अधिकार न लाक्या द सोइचौ नाप गु प्रतिगमन युद्ध चाहिँ तिनी वया चाहिँ तिनी फ्लावे व्यवस्था चिसन भूमि या गु चिसन तिनी सो भ्याजक नवनोबले जुलुस सोचक पिकानोबले चिटने जेल नेल फगामा अबदिको अवस्था यो चाहिँ तिनी हिमायती टेस हान प्रतिगमन युद्ध चाहिँ तिनी खइचौ दु तब ठुकै विरुद्ध न चिसन चाहिँ ठयु चाहिँ तिनी सशक्त तिनी उइ तिनी पना चाहिँ तिनी जिगु चाहिँ तिनी जिउ नेवाटे हक हिटु निम्ति जिउ तिनी राजनीतिक चाहिँ तिनी अधिकारी निम्ति जि न्याउन भइ खञ्जना ओके चाहिँ तिनी ठुकै निम्ति चाहिँ विस्तृत रूपमा तिनी चुनाव चाहिँ तिनी सल एना चाहिँ तिनी कार्ययोजना देखियो ज्या चाहिँ तिनी दुईटेको दु आस्दु छिपिन चाहिँ तिनी नापान्दै नेवाटे तिनी मुक्ति सम्भव दु नेवाटे तिनी राजनीतिक अधिकार सम्भव दु रेउ खटै छन नेवा प्रदेश सम्भव दु रेउ खै छन सुबा